barulaganyitse letsatsi le mme ba itse boro ka nako e telele ba leka go bona gore letsatsi le la gompieno la tea. Lemoga maiteko a lona mme ebile re lweleletsa tse di molemo mo maitekong a rona a nako e e tlang. Mo bokhutlong nteng ke lebogeng gape baoki ba rona kutlwelo botlhoko ya lona o ikitaya ka thupana o ikita sehuba ga lona le go dira ka natla ga rona ga go kita go tsamaya go sa lemogiwa le puso re lemoga seabe sa rona e le ruri le tutuetso mo go rona a rutwetso re tla tswelela re lebogela botsogo jwa rona ka gore re neela ditirelo tse di botlhokwa. Mme bagaetsho ka tswa Setswana se ne se sa tlhapagale ga nako e nteta ke itisela sekai ka sejatlhapi mo goreng nngwe ba rona bangwe ba teng ga ba e leng gore alaka la tshwara sentle Setswana ka disitimi ya rona mme ne ke yana ke re tla tlogela diparagraph tse dingwe. Today we are gathered here to celebrate International Nurses Day under the theme of our nurses, our future, the economic power of care. This day is observed on the 12th May every year to mark the birth of Florence Nightingale, who laid the foundation of modern nursing. Its significance is to highlight the importance of nurses and midwives in the healthcare sector. It aims to shine a spotlight on the amazing work nurses do